سلاو و ریز تماشاوانین هجا ام ji bajarê Amedê ji pêşengeha Pirtûkan li pêşberê we ne du mêvanên ezîz bi me re ne em ê ser bi taybet weşengariya Kurdî em ê baqin lewra tê zanîn ku li Batûrê Kurdistanê herkî diçe van salên dawiyê hem bêjin xwendina zimanê Kurdî hem jî Pirtûk nayên firotin lê belê bi saya pêşengehên bi vê rengî Pirtûk tên firotin lê çiqas em bêjin Kurdî tê axaftin pispêkên ber zimanê Kurdî çi ne em dixwazin em bi mêvanê xwe re biaxivin birêz Recep Dildar nivîskarê Kurd hêja bi me re ye tu bi xêratî birêz Kahir Bateyî nivîskar û xwediyê weşanxaneya Stavê ye tu ji bi xêratî وەکی تێ زانیم ku bi taybet van salên dawiyê li Bakurê Kurdistanê mijarekê di rojevê de ye em dibêjin ku çima Bakurî xwedî li zimanê xwe dernakevin yan jî Pirtûkên Kurdî çima naxwînin ev bûye mijara niqaşê li destpêkê de birêz Bateyî ez dixwazim bi te re em destpêk bikin yanî sedem gelekin em zanin yanî ji mêj ve gelek sedem hene lê sedema yekem di nav civatê de yan ji di mala de destpê dike û dûvre em dikarin bêjin ku pirsgirêka mezin ê perwerdehî ye. Kerem. Niha berê her tiştê mirov divê destnîşan bike heger ku îro meseleya ziman hê jî di rojevê de ve hê jî xwedî lê derketinek li zimanê Kurdî çêne ve yan jî ku em bêjin hê jî zimanê Kurdî li ber talûkeyê be em bêjin ber bi mirinê ve biçe û nifşê nû di nava civakê de neaxive sedemê vê yekê ne tenê dewlet e. Erê sedemê bingehîn dewlet bi xwe ye ji ber ku vê dewletê stratejiyeke daniye pêşiya xwe roja ev dewlet ew kumar ava bûye heta îro ew stratejî neguheriye. Stratejiya helandina zimanê Kurdî, çanda Kurdî, folklora Kurdî her tiştê Kurdî. Ew karê dewletê ye. Karê vê pergalê ew pergal karê xwe dike. Lê Kurd çi dikin gelo? Kurd xwedî stratejiyekê neteweyî nînin li hemberî pişaftina li ser zimanê Kurdî. Kurd bi xwe bi destê xwe zimanê xwe tu nedikin. Bi taybetî jî siyaseta Kurdan, bi taybetî siyasetmedarên Kurdan, sazî û dezgehên Kurdan. Bila ew kîjan siyaset be bila be hemî jî eynîne. İstîsna belkî mirov kare be ji nav derxîne. Hemî jî xwedî stratejiyekî nînin. قدر و قیمت نادن زمانی کردی هکر کو سیاست کردان سیاست مدارین کردان سازی و دزگه کردان جز زمان کردی حس کربونا زمان کردی وکی صدم هبونا خود دیت بونا و خودی استراتژیه کی بونا لهمبری وی کی ایرو زمان کردی ندوی روشه دابو جبر کو او پیشنگ جواکینه تدی گوتنه کی پیشی کردان هيا دبیجه خطا خوار یا گای پیره دما کو پیشنگ جواکی چه به جواک جواکی وید که جواک وید شوپینه دوی اوه دا به پرگال تجاری نکاری دایی که کرد آسیمیله بکه ده آش پشافتن را در باز بکن لی سیاست کردان سازی و دزگه کردان دایی که کرد پشافتن آسیمیله کرن Yani em dikarim bêjim mesela dayikên nifşên nû bi taybet bi zarokê xwe re êdî dest bi Tirkî kirine yani bi Kurdî napeyvin. Lê nêrînê ku sal jî heye tenê dibêjim ku mesela perçeyên din Kurdî dipeyvin ew ê bandora xwe li Bakur bike. Gelo ev rast e li gorî we. Ev nêrîneke gelekî şaş e. Yani perçeyê din çawa bu axive vê bandora xwe li vir bike. Na bandora xwe li vir nake. Îro li vir ziman têk diçe. Erê divarê çapemeniyê de gelek berhem derdkevin, çap dibin, gelek kitêb çap dibin, nivîskar gelek zêde dibin. Yani her sala ku diçe ev hejmar gelek zêde dibe. Lê muqabilî vê di nava civakê de bi taybetî nifşên nû her ku diçe rojane di hele diçe. Îro tu nikarî di nava taxên Kurdan de tu bibînî ku zarok bi Kurdî de axivin.
او رجا کا پرکی ما حلیا یا چویا ایرو زمان ترکی لگندان تی آخفتن لمالباتان او مالباتن کو بری کوچبر ببون هاتبون باجاران ام بجن او واروشن باجاران لبان درم کردی دهات آخفتن ایرو لبان دراجی نهای آخفتن او جبو زمانه که تالوکه که گله که مزنه دما کو نفشه ملته که نفشه نو ببی زمانی ناخفت او زمان بر بمرنی دیچه یعنی اوی زانیار ده بیشن ایرو زمانی کردی بر تالوکه که وستایه ایجا صدم وی که حتی که صادی پنجی دولت بخوبه جبر کو زمان کردی نه زمان پروردهیه زمان کردی هتی قدخه کردن ایرو جه هتی قدخه کردن همی آستانگی لبر زمان کردی نه صادی پنجی دولت بخوبه صادی پنجی جی سیاست مداری کردن سیاست کرده سازی و دزگاه کردن اون کو پیشنگی و جواکی دکن گناهکار مزنجی اون سبی روش دیروک به حساب جوان بپرسه سبی روش زاروک نوان به حساب جه بپرسن اون نکاربن حسابي بدن زاروك الخوبه لهمبري زاروك الخوجي رو رج بمينن او راستيكا في جواكا مايا في باشه اما بردوام ممكن از دخوازم بريس دلدار از بپرسم يعني هن مثلا قالك برهم دردخينن چاپ دكن دنفسينن لي وقتا كو هنتين مثلا برامبري خوندوانا هم چه دبينن يعني مثلا وقتا كو برتوكي و جوا دخوازن بزيدتر بزمان تركي داخفن يعني işte Kurdi جوا دپرسن هن اف پرسكريكا چوادن الخين يعني قبل خوندوان تين براستی چاول کتاب کردی دکیون کیف خوش تبن کیف اوان تي دیولی مخابن ام نکارم بخوینم سبب چیه سبب آواکرنا و دولت لسر تونبونا کردی هاتی آواکرن قبل اف دولت هات آواکرن دو استراتژی وان هبون یک جه تونکرنا غیر مسلمان yani bağvaki wan hal kirin Ermeniya, Roma, Süryani yani jbi welatê qewirandin ya jî bi tamamî tune kirin. Xelkê Müslüman jî gotin em ê wan asîmile bikin Türk. Ji bo viya du tişta xistin xizmeta vî îşê. Yek jê perwerde bû, yek jê jî tirs, zulm û zor bû. Bi zulm û zorê berê zarokê Kurda, berê malbatê Kurdan dan Tirkî. زاروکی د چرخه پرورده ترکی رو درباس بون هدی در زمان خبردان ما مثلا دفرد از خوازم تشتک بجم yani بله راسته yani لباکور کردستانی belki ترسه بو belki قدقه بو لی همان تشت لروجوای کردستانی جه بو yani لورجی مثلا نکاری بون ام بجن دبستانا da پرورده یا زمان کردی ببینن لی بله زمان نویدری هاتیه پاراستن yani em yad binin her çıkaz Arabi ser tesir kiri Kasi vedre ne dijwar biye her tüm yani. Rojelat tüm binave Kürdistan eyalete kebiye. Yani de mala de haberdan ne kadar xabiye. Livedere dinava bajarı Diyarbakır'da zabitin belediye şaredariye bu destevan de ceza dibrin. İnsanı bir Kurdi de peyvin. Yani zulmü zor al vedre çebu licikidin çe ne bu. Evyek edine jibo aboriye Kurd ve tek evnaf sistema devleti ya bivin karmend ya liciki bivin işçi jibo tek evnaf çerxa sistemi o aboriya xo bici binin dibe ev vi zamanı him bivin o yani ekonomici aborici ser zaman tesire aboriye insan xudave naf sistema Türkiye ki tek evnaf sistemi tek evnaf çerxa simülasyonu Loma ana mesela dibin küçey Diyarbakır ki Kurdi haberde Pirani Parsek Kurdi haberdin. Çima neketinin av çarxı asimile nebune. Mesela çarxı kusa ava kirne ku ki tek ev navi nikar xuşke. Ha çib yiro 2000 xortu keçu embejin Rewşenbîrên Kurd li zamanê xwe xwedî derdikevin û ev kitap bi 3000 kesa digerin. Mesela bi Pirani yani xwendevan temeni wan di çendê de yani Kurdî dixwînin سی درباست که یا سی کم گلو سیاستمدارên berî salê heşteyê wê çaxê welatparêzî ki xurt di nav Kurda de hebû ew kesên ji wê çaxê mane hîn Kurdî dixwînin beşek jê ewin beşek jê jî xortên bi vê pêla nû rabûne
اوجی بشک خورت لزمان خودی درد کردن و دنویسینن جی دنویسینن جی باشه دفرد از خازم مامۆستا بپرسم يعني ام دبینن کو يعني بشك كيم هي لباكوري كردستاني اف السر ام بجن وشنگاريا كردي چه تاثير دكه يعني چه باندور دكه هم جه عالي عبوري و يعني دمن بري ام زانم کو وشانخانه به هولدانه کی دناف هولدانه کی ده بون جبو كهنك پرتك چاپکن لی ام ایرو دبینن گلک برهم هنه لی جه عالي عبوري و پرسپیکی و هنه يعني جي ام بيجن بنويسكارين كو ان بوان را دكارن تيكيليه يعني هن دچر روشي دننها يعني وقت ما مستجي قلت الرجاء خندوان كردي هيا لي او الرجاء براسيجي الرجاء كيما شاكو ما مستجي قلت يعني بلكي الرجاء 2000 3000 يعني بلكي زيادة كيم تشتك زيادة يعني كيم تشتك كيم او الرجاء تيريناكا كو بيشيا كردي وبا جبروي وشانگرین کرد یعنی دناو آستانگین گلک مزندانه ام لوی داری بحثا 20 میلیون نفوس دکن 20 میلیون انسان دکن که تو به نفوسه و به رجاء کردی دیدی برهو یعنی وکی ناو دریای دا دلوپک دمینه آستانگین هری مزن ام بیجن لپیشیا و شانگریا کردی لوی داری بلاو کرنه جخو خودی لی درکتنک يعني او ياب خدي دركتنا كم مازنتنا يا نقول رجاءك دلصوزن كردي هيا او كاسنكو وكما مستاقو صالم بري حشتي او نفشك نويه هيا وهن او نفشك كو كان صال بري للدوره تفجر زمان بون صازين كردي بدمه مثلا نزيد شل صازين زمان كردي هبون اوي حتى درجه كي پرورده دا يعني رجاءك كردي شركر ایرو پشتی سازی هاتن گرتن او جهاتیه گرتن مثلا فروتنا پرتوکان بلاو کرنا پرتوکان پروبلما هری مزنه جبو بشانگری کردی پشتی تایبتی وان سال داویه کو داربه چه بوله ترکی پرتوک فروشن کرد پرتوکن بشانگرین کرد نافروشن دترسن مثلا گله جرا پرتوک زوری مرد پرسی دگوت کسین فاشیست تین دما پرتوخانه پرتوکان دبینن پرتوکی کردیان جیل سر کردان کردولوژی بلا زمان ترکی به یعنی نه سیاسی یعنی پرتوکی نورمال ما سیاسی هیچ قط نه تن کردی با تیراد که و دبه داوج عرضه حقارت المادی که تیراد که دبه هم نورن دنگ خوب کن مجبور پاش داد شاندن ند فروتن یرو پرتوک مثلا لگوری 5 6 سال بری 7 سال بری کتابخانه اینکو کتاب کردی دفروشن و آنها یعنی صدی هفته و کیم بوده اوه باندور خول سر و شانگریه دیگه ام بجن چند سال بری مدکاری ام لسوکان لباجارن ام ستاند بایکن کتاب پیشنگه نشان بدن ایرو او کنه یا بری مدکاری جوانه که خورته که پره بدنی وان کتاب و باجارن بگرینه دفروت ایرو او تنه در ریاض دست داتینه سر به قانون شکتونه دست داتینه سر کتابا و رد کرد یعنی کتاب جناده دوز جوانا که یعنی اما کتاب آدبه و ده بجه هر ملاخون یعنی اوهات سری ما ایرو کتاب تینا قدخه کرن پیشانگه چه دبن لب کردستانی دما قایون چه دکن بشانگر کرد بشتار ناکن بله اوجی مثلا يعني مثلا ترکیه به توای دوره پنجی و چار و شانخانه هنه 24 وان بشتاری پیشنگه بونه یعنی صدم هم ترس و هم جی عبوریه گلو یعنی چما مثلا ریجه کیمه نها يعني وشانخانه کو بشتاری و دره نبونه بیا من بلکه نکش قلسیا وانه يعني لو دره يعني جهددن ايش بدم تو بخود شيكه لو دره جهددن از تخمين بكم يعني بروبلم جتنا مثلا اسطنبول جه هي بروبلم هي يعني حتى کو وشانخانه کرد اوین کو برید جهوان نینه حتی کو جه پیدا دکن درد و بلا کو پیدا بکن قنجیکه که جه دادن بهای زیده یا دمات قنجیکه که دابی او قاسی پره کو تو او گیت تو کریاوه در ناخی از بخو ایستال چوم ازمیره من هفته که نه روز از به دربم من نیو کریا جه خوشی در نخست يعني أبا بروبلم جبو وشانجريه. باشه مثلا نویسکار یعنی سازی
تو آلیکاریا و ناکن یعنی جبو وشان خانه yani ji bo ku bikaribin pirtûka çap bikin yani nivîskariyan yani li bendêne ku weşanxane bi xwe çap bike û hemî mesref ew bide yani ew çawa tê parkirin مخابن سازی خصوص تو سازی دستک ناکن آلیکاری ناکن او تشتک جدا yani تشتک کو ام بجن وک آلیکاری بو وشانگرین کرد چه بقت تونه لی نویسکار اوجی وکی دبجن جه داخله مخابن گلک جار نویسکارین کرد مجبور دمینه جبو چاپکرنا کتاب خو پره خوشی داده بلکه درک دنیای ارتونه لی او شرط و مرجن نویسکاری کرد و وشانگری کرد مخابن وسایه نویسکار به سالان خبته چدا خود ده وقت خود ده چدا که به هم پاد ده و داویه داشتی جبو کتاب خود چاپ که او کتاب بگیجه خوندوان دیسا پره خود ده yani ev kifade kariye ko gelek mazlum. Az xwazim divirda nerine nivîskarê xwe em bigirin. Tu çawa difikirî? Yani mesela hinek nivîskar em zanin ku ji bo ku xwe xwedî bikin hinek karên din dikin. Yani ajotvaniye taksiyê dikin, em bêjin hemaltî dikin lê ji bo ku kedekê didin ji bo zimanê Kurdî pêş bikeve. Dûre jî wexta ku bên işte cem weşanxaneyekê û pere bixwaze دور دا یعنی اون چی دفکرن اگر تشتێک وساب چەند ڕۆبەرێ لە ئیزمیری هەڤالێک لە مگەڕیە گۆ ئەس باوەڕ دەکەم دناوانە نویسکارێک کورد ئێکی دەبارا خۆ bi nivîsa xwe dike belkî tu bî min got bavê min yanî min kitaba çap kiriye ey weşanxane sedî heşt de min ji sedî heştê hezar kitabî dike 1500 dem bêjin 1500 her mehê dike 115 kağıt kî kar bi 100 kağıdî debara xwe bike yanî nivîskarê Kurd nikare bikin çünkü piyasa kitaba kerî baş hezarê bira bi 2000 istisnayê yanî çünkü xwendevan tune yanî ji ber wî nikare debara xwe pê bike eger nivîskar kî kitaba wî nêzî hezarî firot dibe belkî weşanger دهی جبو چاپی پرژه نستینه او جنویسکار کار جبر کی پره خوناد و کتاب خو چاپ ناکه یعنی ام اره ام دناف چرخه که پر دجوار دنه یعنی و شانگر دبه کتاب نای فروتانه انیکارم پره خو قزنش که مصرف خو درخم نویسکار ناخوازه پره بده و شانگر جبو کتاب چاپ که yani çarxek pir dijwar çêlî meselede. Baş mesela yani em bêjin ku hejmara di fuarê de niha pirtûk tên firotin em dibînin yani pirtûkê Kurdî jî tên firotin. Gelo ew tê wê watê ku xwendevan zêde bûne yan jî kêm bûne. Yani cana em zanin ku hinek kes yani li Bakur ji bo Bakur dibêjim piranî bûye wek meseleya siyasî yani kirîna pirtûkê Kurdî wek hewldanekê wek têkoşînekê dibîne û bestenê distîne lê naxwîne. 4-5 sal berê Pirtûkê Kurdî gelek baş bû. Zêde bibû yani hewldanek çêp bû. Lê van salê dawiyê ji ber kî zordestiya îqtidarê em bêjin dîsa çawuşek bû waliyê herêmê. Çawiş xwe wek walî dihesibîne ya polîsek xwe wek serokwezîr dihesibîne. Dodan çend roberê stran digot çûn mikrofon ji destî girtin. Gorî qanûnê bû na. Em bêjin xortek kitabek Kurdî destî wî de bi polîs digire didiver şîrmaqa kitaba wî jî davê jebdinê niga diçe. Ya çi dibe carek dinê ew kitab destê xwe de nagerîne. Ditirse ku here kitabek Kurdî bistîne. Yani li gorî qanûnê ne qedexe be jî bi fiiliyatê qedexe dikin. Ji ber wê mixabin ya jî em bêjin di mala mamosteyek te kitabek Kurdî hadîtin wî ji kar davêjin. Ev bû çi direkt kitabê Kurdî kêm bûn satişa wan. Nevêrin têx mala xwe kitabê Kurdî. Ji ber wê kêm dibe yanî. Van 3-4 salê dawî her dişik kêm dibe. Fat berê hinek din çêtir bû yanî. Ji ber zordestiye yani. Başa mesela salên borî mamoste em zanin ku gelek pirtûk dahatin qedexekirin. Yani bandrol nedidan yani ji aliyê işte em bêjin ku wezareta çandî ve îsal jî yani tu mesela pirtûkên ku hatine qedexekirin û ji piyasê hatine rakirin gelo heye ya ji hejmara wan
چی اون زانم؟ این سال 14 پرتوک هاتنه قداخه کرن yani جوان 14 سه پرتوکی باشخانه و منه هر سیجی دو رومانن یک جیروکن براستی یعنی با آوایی که کیفی تی قداخه کرن مهنه که لیکولین لسر عفو لسر اوای کرکات جبو چه تی قداخه کرن سدم چیه دو سدم به هنه یک پرانی او کتابین کو چونه زندان گلک پرتوک دخوینین دخوازن بلکه خوندوانی هری زیده زندانانه دما کو کتاب دچه و داره او قاردیان و داره کتاب لی دنیره پیوین کو لگوری وان قدخه او پیف تدا هبه بلا نویسکار خودی کتاب چیر کرده به خبر دا بنه ام بیشن اوی که وی پیوی او پیف در باز بناوی ریخستنه کی به بلا خبر دا بنه وی ریخستنه قد نمیهمه او نزانه او چیه ناخونش خوب همان شکایت دکه او که شکایت دکه جمع دوزگر بیکو و کتابه بخوینه بده خواندن که ناورو که و چیه و کتابه قدخه دکه و دوز جوانا که اشتر جنا بجه او کتاب هاتیه قدخه کرن کیفی یعنی پرانی بوی رنگی چه بونه یادن درک پلیس اک بیشه باشه پرتوک فروشه که یانجی دمالا یکی ده هاته بدیتن سر مالا یکی ده گرتن دمالا وی ده صد پرتوک هنه صد پرتوک برنه بید بخوینه قداخه حمیو در خستنه مثلا پرتوک یکی نیزی که ری خستنه که یانجی پرتوک یکی میناک از بیشم یا اجلاندنا و وان پرتوک آن ده هبه او دبا صدم که او پرتوک حمی بین قداخه کرن پرتوک یکی ما چند سال بری او ساعت قداخه کرن لسر مالا که ده گرتن مالا وی جامعی ده 104 پرتوک هبن سحد دهیج مال درکتنه پرتوک برن امریک گرتنه سحد 12 بریار 104 پرتوک در خستنه یا قداخه جوان 4 حب پرتوکن کلاسیکن یعنی اوه که بیانی 100 سال بری هاتنه نویساندن 4 جوانن و چند نویسکارین ترکان چند برهمی وانی کسی ناودار وکی حسن جمال یک پرتوک یک لیکولینر که لسری او زمانزانه که نجمیه آلپای بود چه بود چه کس اری او پرتوک یک وی بود یعنی ناوروکا پرتوک میزه نکرنه چیه سدن پرتوک یک او جالان دنوان پرتوکا دا بویه همی بوسا او کرنه دوز جوه نکرنه بری وی کتابه که ما قدخه کرنه 33 میلیارد پارا جزا دانمه لی پرتوک قدخه نکرنه یعنی دوز وکرن نهاجی پرتوک نهاجی قدخه کرن لی دوز وکرن لگوری خود ترجمه کردن شش ترجمه کردن لسر روبوس که ما چاپ کرد بود 33 میلیارد پاره جزا دادن من هم بی پاره دادن وقتی بیشتر پشت ماش کاندیه امن کارن مهانه بی پاره بدن یعنی تش حمید کارن بیشتر ببوره به کیفی دیکن نه لگوری قانون خوشی دیکن لگوری قانون خوشی به او قاسی او کناب بله حوال شاید یعنی دوزگری وان حاکم وان به پرورده کی شوونی ساتن پرورده کردن جبروی هر کس لگور خو قانون ده حسبینه از دخوازم پرسا داوی بپرسم یعنی جبوکو توایا ترکیه یعنی بس تنه ام جبو با کرد نبیجن چونکه کردی ما گلک بلاو بونه یعنی استانبول جهنه لی ازمیر گلک هنه جبوکو زیاده تر خودی زمان خود درکبن هم بخینین هم بنفسینن پیشنهاد و چیه دوی سیستم نکن یعنی هیوی کرن خودی ستاتوبون پر دمک دور خوازه دوی هر کرد مالا خود کرد به کردی بپیوه کردی بکن زمان مالی یعنی ancak بوی آوی ام کارمن زمان خود به زاروک خود بدن فهم کرن زاروک مجی به نوی ما بدن فهم کرن نه و سابق کردی تک چیه شوانا 15 سالی برجرتر زاروکن به کردی پیوین گلک کم بونه بوی آوی هر چرخ اسیمیلاسیون تمام دبه و مینا که پر بالکه شیل دنیای امریکای باشور 10-15 دولت هنه ایرو گش به اسپانیولی ده پیوین و به اسپانیولی بونه دولت نه اسپانیولن اما به اسپانیولی بونه دولت روز کرد لودر استاتو قزنش کن احتمال ایکو به ترکیب بون دولت مدرسیک هي زیادتر بله تزانین کو یعنی وان روزن داویه ده انکت کاته بو چکرین جالی انسیاتفا مافی و لباجار وان آمد و مردینه او انکت هاتیه کرن کاچی قاس مثلا نفشه نو بزمان کردی پیون
gelek qas derket bu. Yani jisedi hevde derketiye. Yani heger bir verenge here peşe rojede metrse gelek mezne ve hebe. Daviye de peşniyare ve çiyen. Yani bu hem malbata hem dayık bestene ev vazife nakeve az bavarım sermile dayık lezidetir dayıkın. Lezilam jibuan rene yani merivan jibuan rene. Uj bu zarokin ku hatta hafte sali bu Kurdî peyvin dure devji Kurdîtî berdidin. Axaftini berdidin peşniyare ve çiyen. بله يعني تشتي تقول راسته تالوكي كي جالك مزن هيا از وقتی کسی که 25 سال اکتیو دنا و خبات زمان دامه چند سال من خبات زمان یه رخصتنی هم بیشتر کردن تجربه که من جیب درده هیا از بیشتر پیشی لیبر رفشن نه گرتن حتی 20 سال دن زمان کردی تنه دنا و رفشن بیره داد دنا و کومه که کردی هزان داد تیاختن ایجا هوجه کو او کار بتونه مالباتان به اوان نابه هوجه بری هر تشتی سیاست کرد سیاست مدار کرد لهری جور حتی هر جر ببه خودی استراتژیک لهمبری ظلم لسر زمان کردی جبو بری هر تشتی دوی کرد اویندار زمان خوبه دوی کرد زمان خو حزب کن ایرو امز زمان خو حزناکن جبر وی روش اوه حتی که ام حسناکن بری هر تشتی جبو او جبو هر تشتی لیه دوی کمرو حزب که اویندار و ام اویندار زمان خو نبن ام زمان خو حزناکن ام نکارن تشتاک جبکن جبو وی دوی ام خودی استراتژیک بن جبوی از گلک جرات بجم دوی هر کردک دما کو دشه نو جه خدا ایوار رادزه چاوا کو مومینه که دشه نو جه داده بجه من ایرو جبو خدای خود چکر هر کردک بجه من ایرو جبو زمان خود چکر کو زمان خود رزگار بکم جبر کو زمانی من هبونا منه او زمان هبه از همه او نبه اجی تنمه کامل جبوی زمانی چکر و پرسش خو بکه کم میجی او به فراست او به نزدیک بون او به خود امی پیشیا گلتش تا بگیرن امی زمان خورزگار گفتنه قهر باتایی دپجیرینم بشتار دبم لی دیو باو کرد ایرو زمان نزانن کو فری زاروک خوب کن پروبلم اوه دوی پیشی دیو باو هین ببن هین زاروک خوب gelek spas ji bo beşdarbûna we ez gelekî xweş bûm. Belê temaşevanên hêja em ji bajarê Amedê ji pêşengeha Pirtûkan li pêşberê we bûn mêvanê me hêja bi me re bûn ser hinek em bêjin pirsgirêkên zimanê Kurdî ku li Tirkiye tê jîn em axaftin û hinek jî me guftugû kir heta bernameyekê din bimînin xêrxweşiyê de.